saya sudah sampai. Hori, lensa kamera Nikon 1855. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke guys, ini lensa yang saya pesan dari Bukalapak. Barangnya sudah sampai. Lensa kamera Nikon 1855. Semoga lensanya bagus, tidak ada kendala apa-apa. Nah, ini guys. Saya masih bagus, tidak ada kendala apa-apa kalau kita lihat dari luar. Till my shadow turns to sun rays, and on. Ini lensa kamera Nikon 1855 AFS. Ini lensa autofocus dan manual fokus. Ini lensa ini lumayan hasilnya sangat bagus, hasilnya sangat tajam. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And fokusnya masih bagus ya, fokusnya manual. Ini manual, tidak ada kendala apa-apa. Hold me close till I get up. Time Fokusnya is masih barely mantap. on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Oke, inilah lensa yang saya pesan dari aplikasi Bukalapak, dari saudara kita dari Jawa kalau nggak salah ya, namanya. Nah, terima kasih kepada abang yang telah mengirim lensa ini sesuai dengan keinginan saya dan pesanan saya dan harapan saya. Autofokusnya masih lancar, kameranya masih sehat, ya ada lacet-lacet sedikit wajar karena barang second yang kita pesan, ya kan? Oke, terima kasih yang telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, ikuti video-video kami untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.